Entebekanisa egendeire mu kwongera omu masharura g'abahingi b'omuceeri omu Bunyoro okurabira omu nkora y'okugenda n'empindahinduka y'obwire hamwe n'omuceeri ogwine akatare. Ekatandikaho disitulikiti ya Kikuube bakwatanise na Makerere University n'obushaji kikuruga omu kitongole kya African Plant Nutrition Institute omu ihanga rya Morocco. Kulima omuceeri ne batunuura amagesa kweyongera. Oburaba ino otunga ensawo 10 kuruga mu yikemu okusobora kutunga ensawo 15 niyo productivity. Omusiri tokugazihize kyonka amagesa wakoraki wagongeza. Omuceeri gwetaaga maizi kimanyirwe. Ate ebisaaru bagenze batubingayo mukimanyire. Mukimanya ebisaaru bagenze batubingayo. Government ina police toli supposed kugenda mu bisaaru kulimayo. Hati kando inakuba we mita nka 3 kuruga bisaaru. Kikumanyisa ki omuntu asibeki asibe ibiri. Aba barambuza abahingi b'omuceeri abandi omu musiri gwa Paul Musinguzi okwetegereza entandikwa eriho aha musiri oguhingirwe n'obukugu hamwe n'omusiri oguhingirwe mu mpinga etwireho. Twine obuzibu bw'enjura, twine obuzibu bwa maizi enjura kugwa eri mu mbeera etali y'okwesiga. Enjura tugiyesiga tiniko. Senjura bula tutagiyesiga mu muceeri kandi tukimanyira omuceeri gwetaga muno amaizi gaingi egyo principle tugimanyire. Niko lera abandi bayirukira ni bagenda mu bisaaru okwo ni batoza amaizi. Nyesangire ngu enyegesa emulingo mwatwegesezemu gali mazimeri y'omulembe nitusobora kugoborora kakusangwa tuteeka omukora abwembera y'obwire n'embera y'itaka litukuziro gali mazima. So nyowe ningamba nti bayizire batusomeseze yes tuikirize kyokukora nikyo baitu tujja kwesanga enkora eyiba kutusomesa rundo yimutusomeseze nungi baitu no yesanga nkanyowe akulime hika ina rundi 5 nikimpambiza ngaruke hayikemo. Entebekanisa ekatandikaho obwanyuma y'okucondoza okwakozirwa hitaka omu Bunyoro bakashanga ngo emisharuro tekakanya habw'itaka okuhwamu orwezo hamwe n'enjura obutagwera omu bwire habw'empindahinduka y'obwire. Gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.